grad na Vardaru Skoplje leži u ruševinama, ranjen, teško ranjen. Katastrofa je zadesila Skoplje, tragedija je zadesila sve naše ljude. Tako je zapisano u jednom od prvih izveštaja iz grada, koji je samo pola godine posle velikih poplava, 26. jula 1963. u 5 časova i 17 minuta pogodio razorni zemljotres. Potres magnitude 6,1 stepen Richterove skale, intenziteta 9 stepeni po Merkaliju, pogodio je centar Skoplja, dok je većina njegovih žitelja spavala. Zgrade su se tresle, kao da su vrištale zgrade, tako je to jezivo malo bilo. Kad je zatreslo, kuća je počela da cvili, da škripi, da pada malter, ali je izdržala. Ljudi su bežali kako je koja zgrada rušila se, bežali su na suprotne strane, pa onda kad krene i druga zgrada se ruši, beže na suprotnoj strani. To je jedno čuđenje, jedan plač, jedno naricanje. Čuo sam samo jedan strašan vik, jedan strašan krik, jedan pisak, jedan vresak i nakon toga odmah se sve smirio. Tišina, potpuna tišina, mrak. Poginulo je 1070 ljudi, povređeno više od 3500. Posle 20 sekundi ostali su samo tragovi ulica, kuća, bolnica, škola, univerziteta, hotela, banaka, starih zdanja. Železnička stanica prepolovljena. Srušeno ili teško oštećeno 80% objekata. Od oko 200.000 stanovnika, 140.000 ostalo je bez doma. Mnogi bez najdražih. Svi bez vode, hrane, telefonskih veza. U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji je proglašena dvodnevna žalost. Zemljotres u Skoplju sinonim za hiljade porodičnih sudbina, mahom tragičnih. Stanislav Petkovski, tada 7-godišnjak, ostao je bez roditelja i sestre. Posle pola veka, na mestu na kome je nekada bio njegov dom, prvi put o tome govori. Zemljotres to je za mene bio ono kao prekretnica. Živiš normalnim životom, onda se desi zemljotres i sutradan si Alisa u zemlji čuda. Preživeo je zahvaljujući ocu koji ga je, nemajući kud, zajedno sa sestrom bacio sa 3. sprata. Ja se ne sjećam tog trenutka, ali su to očevici govorili da me otac bacio s 3. sprata i mene i sestru. Sestra je umrla na putu do bolnice, roditelji ostali zatrpani u ruševinama. Seća se poslednjeg dana sa porodicom. Tog dana smo šetali, bili u cirkusu, ušli kući, normalan život, sve. Obično smo sa sestrom spavali u onim G krevetima, u to vreme to bilo moderno, i držali se za ruke. I tako je bilo, jel da je, sve dok me neka buka nije probudila i gledam nešto kao da je nešto strašno da se dešava, nešto me drmusa, nešto pada preko mene i ja mislim, otvorio sam oči preko puta mene bio šifonjer i kažem, oho, znači ja to sanjam neki košmar. I onda sam opet zatvorio oči, gledam tu, video sam sestru, znači sve je normalno i onda kažem, ok, znači to je košmar. Jel da, zatvorim oči i onda je počelo nešto da se ruši, da letim, da lebdim. Buka je strašna bila i ja, koliko je to strašnije bilo, toliko sam ja čvrst držao svoje oči. I onda sam se probudio, onako otvorio oči, gledam nešto, ruševine, nešto, sklanjam to od mene, prašina velika, ljudi viču. Park je za Stanislava, kao i za veliku većinu Skopljanaca, postao dom. Posle nekoliko dana odvode ga kod tetaka u Tetovo, ali niko da mu kaže da je ostao bez najbližih. Ja sam se igrao nešto i krio se ispod kreveta i tako, i onda u jednoj sobi sam bio sakriven ispod kreveta, a moje 2 tetke ulaze i pričaju kako da kažemo Saši da su njegovi roditelji poginuli. I ja izađem iz kreveta i kažem, aha, znači vi mene lažete, moji su roditelji poginuli, a vi meni kažete da je otac u Americi, a majka u bolnici. I oni su bili zgranuti, pa onda, ali vidi da, Saša, ovo ono. Ali ja se ne sjećam toga da sam ja to tako bolno doživeo, verovatno sam to očekivao.
posle neki godinu, dve, onda malo sam ja to tako osjećao, jel da, tugu i sve, ali to sam samo noću pokazivao samo sebi, a preko dana sam hteo da budem opet veseo, pogotovo što su me, kad god bi ušao u neki razred i onda učiteljica kaže, ja, dragi učenici, ovo vam je Saša, njegovi su roditelji poginuli, jel da, i to je meni dolazilo, sada mogu to tako da verbalizujem, kao tender, ajde sada svi da ga žalimo. I onda, verovatno sam ja iz inata bio najnemirniji učenik da me ne bi žalili. Eto to. Stanislav je danas psiholog, a tada jedan šestogodišnjak, danas lekar, odrastao uz ujaka, tada 26-godišnjeg Ljupča Popova. 26. jula 63. on je izgubio 5 najbližih. Majku, brata, 2 sestre i sestričinu. Nastradali su u stanu u koji su se uselili mesec dana ranije. Oni iz sna u smrt. On iz ruševina u novi život. Ja sam se borio da izađem, nisam imao daha, jedva sam disao. Nekako sam uspeo, kao da me neko podigao, kao da me uhvatio za ruku pa mi izvukao napolje. Ne znam ni sam kako sam izašao. Ovaj bočni nije me poklopila ploča betonska, nego stranični zid. Odvode ga u bolnicu, ali se uprkos polovljenim rebrima pešice vraća da sazna šta mu je s porodicom. Bolno je kad se sjeti čovjek. Bolno je kad nemaš od nikoga pomoći, kad si sam. Nemaš se na koga osloniti. A i još bolnije da vidiš, da budeš prisutan, pa da gledaš, da vidiš sestru sa očima punim peska i ustiju. Pa te gleda, ne znaš da li te gleda, da li te sluša ili ne sluša. I majku, tu je bila ispružena na ulici. I ona borila se za vazduh. A ja nisam mogao da im pomognem. Brzo je nađeno i telo 2-godišnje sestričine, ali 2-3 sata nije znao šta mu je sa starijom sestrom i sestrićem. Ovde je ona bila ovako, poklopljena, a sestrić je bio u zagrlju, u njenom zagrlju. Živ. Izvukli su najpre sestrića, zatim i sestru. I ona već je bila skoro, samo je me pitala šta se desilo i izdahnula je. Zbog povrede ga avionom prebacuju u Beograd, a kada se vratio nastavlja bitku za najbliže. Saznaje gde mu je sahranjen brat i pronalazi sestrića. U trenutku zemljotresa Skoplje je preleteo holandski avion. Prizor je bio takav da je pilot javio da je grad toliko razrušen da sigurno ima 50.000 mrtvih. Postoje priče da su o tragediji među prvima izvestili vojska i policija. Iz oštećene pošte u centru grada brzo je uspostavljena prva telefonska veza. Tadašnji rukovodilac telefonske mreže i centrale u Skoplju, Tome Nikolovski, živeo je u kući tik do pošte. Nijedna od njih više ne postoji. Prva misao mi je bila da zgrada nije pala, ali da je teško oštećena. Najnestrpljiviji bio je dopisnik politike Jovan Popovski. 3-4 sata posle zemljotresa uz pomoć montera Jordana veza je induktorskim telefonom preko Kraljeva uspostavljena s Beogradom. Taj je bio vrlo ljubazan, vrlo brzo je uspeo da iz Beogradske telekomunikacijone, to je negde na Kosovskoj ulici bila, međugradska centrala i visokofrekventni deo, uspeo da uspostavi vezu sa redakcijom politike, dali smo telefonsku slušalicu novinaru Popovskom i on je izdiktirao jednim vrlo dramatičnim, rekao bih i malo plačljivim, uzbuđenim glasom šta se događa u gradu, tako da pamtim i danas Skoplja više nema. Jeste li prosto znali da je to neki trenutak koji će ući u istoriju? Ne. Jednostavno, bio sam obuzet samo mišlju da omogućim tom čoveku da je objavi celoj zemlji i celom svetu šta se dogodilo s mojim rođenim gradom. Ubrzo su stigli i drugi domaći i inostrani novinari. Svi su hteli prvi da jave i da što traumatičnije daju
taj izveštaj, jer to bio događaj. To je bilo zemljotres u Skoplju, je dogodio se posle, mislim, 6 meseca posle Agadira u Alžiru i to je bila prvi zemljotres velike jačine na Balkanu. Prva 2 dana samo su rukovodstvo grada i novinari mogli da koriste telefon, pa su najuporniji građani išli u Kumanovo, Veles, Prištinu, Niš. Veći deo, recimo, telefonskih pretplatnika posle 15-20 dana bilo je u pogonu. Tamo gde su kuće, naravno, ostale cele. Tamo gde su kuće ostale cele. Inače, ono drugo, poštanski deo pisma i to je počelo da funkcioniše. I uzimali su tu poštu i vozom predavali prema Nišu, prema Beogradu. A u samim naseljima su otvoreni takozvani punktovi gde su građani pisali svoje poruke. Ja sam u parku u delu tom i tom, blok, čak su i blokove već utvrdili, ili traži se ćerka ta i ta, traži se sin, ako ko zna o tom, to su na parčetu hartije ispisivali, tako reći, u velikom delu u gradu i tako se pronalazili. Koliko ste radili tih prvih dana odmah posle zemljotresa? Odlično pitanje. Pa ne bih mogao da vam odgovorim. Mislim da sam u 24 sata da li 1 ili 2 sata uspeo da dremnem. Ne samo ja, nego jedna malo veća ekipa tehničara. Hiljade ljudi evakuisane su iz grada, a prvi su pomogli najbliži. Kumanovo, Veles, Tetovo, zatim Niš, Vranje i Priština, pa cela SFRJ. Nekoliko dana posle zemljotresa počeo da se uspostavlja privid nekadašnjeg života. Otvarale su se prodavnice, industrijska preduzeća pokušavala su da pokrenu bar deo proizvodnje. Mnogi u Skoplje stižu kada je ono gotovo nestalo. Radnici 100 preduzeća pomažu obnovu grada. Prvim autobusom iz tadašnjeg Titograda, prvi put u Skoplje, doputovao je i Jovo Sekulić. U jedno od mnogobrojnih naselja u izgradnji, Lisiče. Radilo se strašno. Rekao sam ti, prvo postolje za baraku izbetonirano na 5. septembar 1963. godine. A pola naselja bilo je spremno za useljenje za Novu godinu. Možda zamislite kako je to bilo. Ovdje su dolazili predstavnici Ujedinjenih nacija, ovi naši jugoslovenski predstavnici, oni su se čudili, provjeravali su sa kakvom mehanizacijom radimo, koliko ljudi imamo, kako je to moguće, jer ono, znaš, fama Crnogorci, kako vi Crnogorci rade to i to je nevjerovatno rađeno. Niko nije rekao ja neću da radim. To se radilo od srca, od duše, nije niko trebao da ti stoji nad glavom, nije imalo problema, to je nešto nevjerovatno, možda bilo u to vreme. Možda ono sad nekome će zvuči pa će reći, ovi pričaju priču. Ne, nije to bila priča, tu se radilo. Za samo godinu dana završeno je više od 13.000 stanova, samo 3.000 manje nego od kraja Drugog svetskog rata do zemljotresa. Za onaj pristojan život u gradu koliko je trebalo? A boga mi to je trebalo duže vreme, da ti kažem. Bez obzira to je to neko, pribrani su po šatorima, bili dugo vreme. Skoplje postaje najveće gradilište u zemlji. Materijalna šteta bila je procenjena na oko 350 milijardi dinara, pa savezna vlada samo prve godine izdvaja 200 milijardi. U narodnom zajmu prikupljeno je 30 milijardi, a 15% državnog budžeta godinama se izdvajalo za obnovu glavnog grada Makedonije. Zemljotres u Skoplju pamti se i po tome što je to jedna od najvećih i najbržih humanitarnih akcija u kojoj su učestvovale 74 zemlje. Možda jedini grad u svetu kojem su pomagali i istok i zapad. Na ovim ruševinama čovečanstvo na maloj platformi ispituje solidarnost. Zapisao je avgusta 1963. Slavko Janevski. Po projektu japanskog arhitekte Kenza Tange gradilo se novo i, kako se govorilo, lepše Skoplje. U velikom projektu greške gotovo neminovne. Skopljanci i dan danas pate, pa čak mogu da kažem i da nisu u dilemi, da neki objekti nisu morali da se sruše. Recimo,
Stari Skopski teatar koji je sada obnovljen, onda Narodna banka i tako dalje, i više drugih javnih institucija nisu morali biti srušeni. I to je velika šteta. Skoplje je doživjelo tu, mogu da kažem, drugu katastrofu kad su srušeni to objekti koji nisu morali da srušeni. A onda su srušeni i objekti i privatni objekti. Oni su obeleženi crvenom bojom. Crvena boja je značila da se treba to rušiti i onda su oni srušeni. Tako je za one koji su bez velikih posledica preživjeli zemljotres, drama počela u post-zemljotresnom Skoplju, jer trebalo je sačuvati kuće koje su se našle na putu izgradnji novog Skoplja. Danas na grad pre 63. sećaju malobrojna zdanja. Sobranje, hotel Bristol, Ristićeva palata. Predzemljotresko Skoplje je praktično, osobito u centru grada, predstavljalo fascinantan spoj stilova i duha kraja 19. i početka 20. veka i spoj brze i izuzetno rafinovane evropske moderne. Sve to je posle toga obojeno sa, tako da kažem, elementima jedne već državne moderne kojim se tadašnji socijalizam dičio. Skoplje je bilo lokalna metropola pre rata i imalo je tu sreću da se ovde takmiče arhitektonski prvaci između dva svetska rata. Od neoklasicističkog, eklektičnog stila kod Baumgartenova preko Nestorovićeve prefinjene rane moderne sa elementima secesije, pa čak i art dekoa, do Zlokovića koja je predstavnik najblistavije, znači elitne, moderne 30. godina, i taj sklop je bio izuzetno šarmantan. Izuzetno šarmantan, u sebi je imao puno malograđanske pretenzije, međutim, na vrlo srećan način ukomponovane u jedan mali lepi centar. Obnova grada uvela je Skoplje u svetsku mapu elitnog urbanističkog inženjeringa. To je postao onaj neki plac za demonstraciju najnaprednijih arhitektonskih i urbanističkih ideja. Jedan oblik piste za visoku modu. Do praktično raspada Jugoslavije i jugoslovenske podrške toj skopskoj obnovi, Skoplje je uhvatilo pravac kojim bi možda, da nije prerano prekinuo taj svoj poslezemljotresni razvoj, možda bi od njega napravio grad koji bi se učio u udžbenicima arhitekture i urbanizma. I teritorijalno i po broju stanovnika, Skoplje pre i posle zemljotresa nema veze jedan sa drugim. U Skoplju se tada, pre zemljotresa, živao jedan miran, spokojan život. Svi smo bili manje više na nekom sličnom ili na istom materijalnom nivou i tako dalje. Skoplje je živelo jedan bujan život i postoji priča, ali to je istina, da je skopsko korzo na kome su šetali nekad svi slavni skopski boemi, početi od Rade Drajinca, koji je živeo u Skoplju, onda sa Liberom Markonijem, koji je rođen u ovoj zgradi, gore na spratu, u kafani Idadije. Skoplje sa svojim bioskopima, koji verovali ne su bili okolo 20-ak, a sada ih ima samo 2-3. Možete da sporedite. Skoplje sa svojim teatrima, Skoplje sa svojim parkom Idadije, sa svojim mladežem koji je tada izlazio svako večer, sa svojim igrankama.
i odjedanput taj grad je iščezao. U vreme zemljotresa, kao i danas, najviše je Makedonaca. Posle 50 godina mnogo je više Albanaca i Roma. Broj Srba je gotovo isti, a broj Turaka gotovo dvostruko manji. Oko 150.000 iselilo se pre zemljotresa. Iseljavanje Turaka je krajem 50. i početkom 60. godina. I uglavnom su se iseljavali Turci sa sela. Znači, oni koji su živjeli u gradovima, uglavnom su ostali, deo se iselilo, ali to je bilo pre zemljotresa. Danas su trendovi loši. U poslednjih 5-6 godina iz Makedonije se iselilo više od 250.000 ljudi, od kojih je veliki broj otišao iz Skoplja. Iako svi misle da Skoplje danas ima 700-800.000 stanovnika, verovatno je, pošto zadnji popis je bio tek 2002. godine, nešto više od 500.000 ljudi. Imamo jedan proces, znači, doseljavanja u Skoplje iz ostalih krajeva Makedonije i iseljavanja iz Skoplje iz cijele Makedonije van zemlje. Uprkos tome, grad je prenaseljen. To je značilo da su se u Skoplju u prvim godinama posle zemljotresa radi potrebe i izgradnje Skoplja doseljavali ljudi, stručnjaci, kadri i tako dalje. To je jedan deo. Međutim, pitanje je danas koje se postavlja, da li je Skoplje 64. 65. godine trebao u bukvalnom smislu biti otvoren grad. Onda je naseljavanje išlo bez kontrole. I ja mislim, to je valjda bolest svih naših glavnih gradova u ovim bivšim jugoslovenskim republikama, većinom. Mene se čini koliko se gradi da čitava Makedonija će se preseliti jednog dana ovdje. Stari Skopljanci žale za onim vremenima. Mladi koji odrastaju u vreme izgradnje projekta Skoplje 2014. koji nadležni objašnjavaju pozitivizacijom duha naroda, nemaju zamerke. Mnogo je dobro. Според мене најдобро нешто да сега направено. Uljepšuje grad kako i da je. Pa dobro, sviđa mi se, uljepšava nam grad. Znaš, kad dođe turisti, tako da imaju gde da se uslikaju. Znate, mladi ljudi vole ovo Skoplje. Ovo je njihovo Skoplje, ovo je njihovo vreme. I oni će se sutra sećati na ovo Skoplje isto kao što se mi sećamo na naše. Teritorija današnjeg Skoplja pamti razorne zemljotrese iz 518. i 1555. Ona iz 1963. bio je lokalnog karaktera, plitak gotovo ispod grada. Zbog male dubine izazvao je niske periode oscilovanja tla, zbog čega su najveće posledice bile na nižim građevinama. Objekti nisu građeni sa primjenom seizmičkih propisa i malo se mislilo ranije, a i nije ni bilo takvih nauka, da bi ljudi mogli decidno da obezbede objekte od zemljotresa. Najčešće su objekti u to vreme i pre skopskog zemljotresa projektovani za vertikalno opterećenja, a u tom slučaju zgrade su bile veoma sigurne. Ovde se radi o fenomenu gde zemljotres izaziva horizontalne sile i horizontalne sile je u stvari pojam za nastanak nauke zemljotresno inženjerstvo. Propisi za objekte zgradarstva koje je posle skopskog zemljotresa usvojila SFRJ bili su jedni od najboljih, pa su ih prihvatile zemlje regiona i mnogi drugi u Evropi. Vlasnik 2 zlatne medalje za inovacije, Danilo Ristić, jedan njegov patent pobedio u konkurenciji 35.000 patenata u Ženevi, smatra da u vreme impozantnih građevina, kada most ili zgrada osciluju kao žice na gitari, mora da se iskoristi nauka koja će sprečiti da energija uđe u objekat ili omogućiti da se distribuira po našoj želji.
To su jedan vid pasivno inteligentnih sistema, oni sistemi koji niko nema da primeti u svakodnevnoj upotrebi objekata, oni se ne vide. Ako se desi zemljotres, oni su tu i završe svoju funkciju, ali kao takvi, pošto postoje u sistemu, pri projektovanju objekata ne prelazi cenu, jer sve ono što se uštedi na manjim presecima drugih elemenata od klasičnih konstrukcija, ono se plati da bi se ugradili takvi sistemi dodatni i objekti mogu čak da budu i jeftiniji. Ono što je Kalemegdan Beogradu, to je Kale Skoplju. Tvrđava, stara više od 10 vekova, odolela i zemljotresu 63. ali ne bez posledica. Baš kao i manastir Nerezi, Kuršumli Han, Mustaf Pašina džamija. Uništeno je i teško oštećeno desetine kulturnih institucija, muzeji, biblioteke, arhivi, zavodi. S vremenske distance od pola veka, građevinski inženjer Predrag Gavrilović, koji kao vojnik posle zemljotresa dolazi da pomogne u raščišćavanju ruševina i u gradu ostaje do danas, zadovoljen tretmanom kulturno-istorijskih spomenika u to vreme. Može se reći da je bio dosta prisutan, da nisu zanemareni, posebno negde prvih 5-6 godina. Možda posle toga je napravljena jedna mala preorijentacija, onda su počeli izgradnje novih naselja, gradskih zidove, kule i tako dalje, tako da je malo zanemareno. Ali u tom prvom periodu je bilo dosta posvećeno pažnje, tu je bio prisutan UNESCO. Stara železnička stanica u kojoj je muzej grada Skoplja i danas izgleda kao pre pola veka. Sad pokazuje vreme potresa. Можам да ви кажам дека како символ на земјотресот градот е многу Kako je stara železnička stanica simbol zemljotresa, mnogi je posećuju. Ne samo naši građani, već i stranci. Muzej grada poznat je u Makedoniji po najvećim donacijama. Poklanjaju se lične stvari, fotografije, zbirke, sve što podsjeća na tragičan događaj, da ga ne zaboravimo i da sećanje prenesemo na nove generacije. Na fasadi stare železničke stanice poruka Josipa Broza, koji je dan posle zemljotresa posetio Skoplje. U Titovoj poruci obećanje da će grad ponovo biti izgrađen i biti gordost i simbol bratstva i jedinstva, jugoslovenske i svetske solidarnosti. President Tito flies in for a first-hand look at what is left of the fourth largest city in his nation of 19 million. A nation in mourning for the dead. U godinama posle zemljotresa Stanislav odrasta uz tetku i teču i njihovo 3 dece. Mene je baka i deka hteli su da me uzmu, ali zamislite ja sam kao, siroće, pa onda baba i deda pored, pa to mi nekako suviše liči na Olivera Twista, jel da? A ovo je bilo baš dinamično, sa puno ljudi, njihovih drugova, kuće, ja, ulica i tako. I to sam, mogu reći, proveo stvarno srećno detinjstvo. Umesto arhitekture ili građevine završava psihologiju, ali je porodičnu tradiciju nastavila njegova starija ćerka. Ljupčo Popov i njegov sestrić žive najpre sami. Potom se Ljupčo ženi, dobija 2 dece, oni svoje porodice. Isto kao i sestrić. Prihvatio me kao roditelja, on me više poštuje nego moj sin. Jovo Sekulić došao je da gradi domove Skopljancima, ne znajući da će tu sagraditi i svoj. Suprugu je upoznao kada je jednu od kuća u naselju Lisiče, gde je gradio, dobila njena porodica. Kad su došli ovde, oni su se selili ovde. I onda smo se mi upoznali. Ja sam još tu bio, radili smo još ovde. I tako smo se upoznali sa njima. Tatko je bio Rus, majka ovo. I dolazio sam sa staroga da razgovaram, on je volio da razgovara s ovim. Ona tu je bila. I tako se mi upoznamo i se sprijateljimo. I od tog prijateljstva ja sam iz Crne Gore došao poslije do ovde i ostao sam u Makedoniju.
Skopski zemljotres od 1963. godine nije bio samo materijalna kataklizma. Skopski zemljotres od 1963. godine je bio duhovna kataklizma. Skopljanci to u prvom momentu možda i nisu shvatili, pošto je tragedija bila velika, pošto su izgubljeni najbliski i tako dalje, najbliži rođaci, prijatelji i tako dalje. Međutim, duhovna katastrofa je bila ogromna. Ta duhovna katastrofa se osjeća i dan danas. Znate, Skopljanci i danas žive u dva grada. Oni tada nisu pretpostavljali da će živjeti u dva grada. U jednom gradu pred zemljotresa koji je iščezao i u drugom novom gradu u sadašnjem Skoplju. Taj život između dva grada, ta raspoluka između starog Skoplja pre zemljotresa i ovog novog Skoplja, žitelji ovog grada, stanovnici ovog grada još uvijek i dan danas nose. Znate, oni su izgubili svoj grad. Kad u životu izgubite rođaka, izgubite neku ljubav, izgubite najbližeg, to je velika tragedija. Ali kad izgubite ceo jedan grad, ko što se to desilo 1963. godine, onda je to istinska, prvo čovečka, intimna tragedija, a onda je to tragedija, recimo, celog naroda ili svih naroda koji su ovde živeli. Nazad, nazad, Kalino mome, nemoj da odiš po mene. Kaj nas ima visoka gora, neke možeš da ja pomineš. Gora, neke možeš da ja pomineš. Che se storam, jas sokol pile, ipak kaj tebe ke dojdam. Preletam, kaj tebe ke dojdam, večno to